Wei ubriu laklan no asyan hadin mula sya padai napo jong kakali syapo kajingkieng flyover kebadan umyam. Kadi kajingja kalaja hadin bokowi kakali Maruti Suzuki Wagon R kebadan number ML Not Sun AC Sun Iwe Sao. Kalalet bantenra ega benta jong kani kajingkieng flyover. Kakubon ni kulit ke distrik Riboy ke yato bagani kajingja aksiden jong ni kakali kebon ni kitan Rilom Jantia. Kadi keberang temu beniar Guwahati bad kalanya step ba. Palanya aka the way belatip kerteng kum ugu benda biswas na asam bad hadin bo umla asyu bantek lakam ya kakali belatan ra aka benta jong kejingking flyover. Ha gaba uway pad ubashong hakamat jong ni kakali bad belasuba ba syong ha kejingkang jong kakali. Tang mar tengko kene kakali ulas apa dai sendan syabar jong kakali bad hap syapo jong kejingking. Uniu bala mensaujur bat klat no akan kejingja aksiden udah belatip kerteng kumu no bensing sapuis nem kerta nagashnong mukla hag distrik West Janta Hills. Nagaliang gibor pulet ka tanat umyam kila penkit no ekamet syakanong po civil hospital banle ekabadan kam. Kiwi basyong lang hag nega kali Wagon R nalor unongnya ikintup upara jong niu bala klat no belatip kerteng kumu bijoy sing nanta ubades marbo na mukla kibal mensau mulu malah balara ban kemi benia aki syaka jaga sumar bat ki pulit ko umyam kidang penlong ya kejing tokit halor kene kejing ja.